Wilson Nyaga Muisraeli uria niwe munini wa ngavana Muthomi Njuki muthurete mugeni mono kirikieni gia siasa. Muisraeli atonyire siasa ene mwakene jwa 2007 nawe Njuki kumuonokia na kumworota ja munini wawe nyuma yawe kuringa nthi kiri ithurano bia muchujo jwa UDA mwaka ujuju. Mwandiki wetu wa Nteto Mati Mugambi ni akarite nthi na mutongeria uju kuthuja rugendo rwawe na atuthuranira riboti iji. Bangu mona ugosi rogucokerera indira ndungata jakuja imagara utamboroketie moko igoro riaho babangu mona ugosi rogucokerera aciarirwe ntura ya mpeani mbari cia iriga muthambikiri gicigo mbunge kia Maraha mwanka wa 1974 kuthoma gukura na nkinya kwambirio turo ari mbari wa inu cia iriga kuma 1981 ndarikia primary school 1990 kenda kuma hau ndaroma secondary school Kajundodi from 1991 to 1994 oranda gwatire grade mbega ya area ikembira university gitariu na C+ yamba very clean. Uyu tungi no Wilson Nyaga nderebia mono ta Muisraeli na kiambere giake gikurema arauga ikwambiria kenyuma onekana gikaruta wira ari mbari wa inu cia iriga ndeu twari baingi skulu ndero no mwankambe tere nikenda babangira mabaroma mwe kwambiria uni ndatonya ndagwa nterura wira ndatonya gwantu utaga wira wa ibarwa ndandikwa wantu gukiraga majani na gukamaga ndatonya gikundini giaka kiaba mamu akwa ndaromba mami namba ya arita namba 3 ndamuromba ndunda arita namba 7 ampa nikena mumba kuyambiriria Muisraeli tirie tore akere guciarwa ari agaruka na nkinya ria mwiriga niyo guzarito Muisraeli aumira 1997 bemanete gari kyanyi thime manetia mbire tanto hotelero akiarochuka yathira mbureki kwemanera manete aunda kinyangegata mukoini ndaleke sterling ndetanga Muisraeli na tukuonokana ndauna ni antu bambetirerio to Muisraeli kiroto kia Muisraeli kiambiria kujirwa na aturi athi gutwika kansara mwankwa 2007 na rugendo rwake rwa ciaca rurambiria ndacoka antu bambijira 207 bambiro gunde bautegera wira na ngari nte kubagua na nte kubagua no kana no ni bakandura gite ya kansara niyo ndabelari niyo ntumba ndonte na mbesa tantu baubangi batu asinana ka bari mamillionaires no lakini mugende bambe ukirie o gitareu na ndacoka bongwa 207 bandura ndakuluka gite gya kansara mianka 18 na Muisraeli kuma gutiganiria mabuku arachokera mwanka wa 2012 kwendereithia kithomo arachoketie kiuria kiragi gutamba ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi akirikanaga ati we atathoma ndaikwati ndaroma njaikwati ndauma njaikwati ndaura scores yakwa ya governance hiunda gwata certificate yakwa ndarige Cambridge College bambelesa bambira ngire ndio yakwa na ndo bati kwa degree for 2 years ndaroma ndi Cambridge drew transfer of credit modules they connected with the Costa Rica University na ndaumire qualify na ndagwata degree yakwa bachelor degree of business and administration in corporate leadership and governance. Nyuma ya gatiba enjeru kuthungira wathani-ini Muisraeli arathungira gitini kia MCO wa Ndia Muthambe mwaka wa 2003 na gucoka ari akathatu mwaka wa 2017 bari na ngavana Muthomi Njuki aronyanya boruti wira bwao bwambirie kumau ndandurwa 2013 DMCA wa Muthambe ward twaringanirwa mbere ndari council wa Muthambe twaringanirwa na Muramira Gitije antu bandura ndabutira wira na ndeu ndarurwa leader majority wa first assembly na ndekara ndemundure ndacoka 2017 ndeja kairi antu bandura election bandura kairi na ndeu gitareu ndatuika leader of minority ndacoka rira twathire Nairobi ndagombea giti ndatuika mwene chairman wa minority parties in Kenya ndatuika chairman wao akirumagiria burachindite muchunjo wa kiama kia UDA itare ya mbere ariuga gocokerwa magegania mona gutwika na achindirwe kiri muchunjo uyu ngavana Muthomi Njuki aramuthukia ari munini wake
Oleo no ngabana nejire no ndurani ngwetikia kuma tuka turutete nwa wira wega ni acokire niyo amba approach na niyo nwa ndetekeria na miranto no gumbe twa kigoso ntika ngocaga ngai nuntu bwa siasa kandi mwije bukuma okiambiriria kogu akwa ningocokia nkaro muno ni kanyagaka ndambire gutuika DG elect na ndi munini wa His Excellency Ngabana Muthomi Njuki uranko meya tukauta nwe wira wega muno tunderibera antu betu batharakanithi ndagacha barabara akithomo gukarania na antu Muisiraeli augite nio mirandi yake ya inya na mirandi ya bata iraruthire kuma kuthungira uringini bwa chiacha mwaka 2027 enda ombire ni gutonya indeu kwa tugutari ndarasa gutari kinyamikogo irika sublocation itari sukuru eu ni ndatonyire na madina maingi muno ndaombire gutiga ndainsiet kana ndamirura na mpaka yambiria na ina jiana ikorokete mpaka omde ikodi university watawithire gutire bubwega butari mathina Muisiraeli na athiite na mbere gutariria mathina nkutho marakandanite namo kuma kuthungira uringini bwa chiacha na nkinya urutiri bwa mwingi wira agitaragiria nkinya burakandanaga namo ntugo gwa ntugo utumba kutirima na bata wantu bonde leo muntu akambere na kwenda bubu na niyo nte ko mbano tuna number 1 tekande na resources yakwa ya gutedia mbuge expectation ya mwananchi ni thagwa iguru muno lakini agwale ugatonya obisini ukadagira bulora ukaga tibwo kendera yune challenges imo muntu asiasa gwataga na muntu asiasa gwataga nere gintu kyambere bulabo expect abo nenko ni national government mbesa flow ya tuitaga requisition tebuyezaga nibukadira muntu mara wito karura nibo makola ko inga monde kiripotera Wero TV mbitagwa Mateni Mugambi ne kuma kirirugono rone